a Dèanamh Uighean na Càisge. Sin sibh a chuir, sin cibad a háisibh. Well, ha Càisge tíon curt bhúháin is leis go bhfuil sin ula cumul istein amháin seo, ba mi spúneach gan Dèanamh Uighean na Càisge go leis stú a haca me an taigh. Agus ní sin daad cur trích ag Baile na Gael ach san na cmói a ní sin a hanam na Uighean mar sin hí sin cumad a héad seo. Ha acam seo Uighean an gal agus san na dahin, ha lé húpa de dearcan garama, span bhuairst de humeric, da fách go tí, puisc union, agus dabi. Ha cúideach crayon acam, me hamir san jalab a haring flerin na Uighean, fian gír was gan fan an da, agus such san gach da anini. Claci mi ma chúpa go léad a gusgur san gach da. An a gach ferrier seo, chun mi cúpa go léad a gusgur, Jimacol dusan bonian de gabi, agus span bhuairst de fian gír. Sanis, san na dahan ella, Curry mi a hulla ferriú an a potch Baile le cúpa go léad a gusgur, is lucky mi le breich fat ciú 8 minútin. Had seo breich inist, agus ha mi dógan cur ans na slíchan. Seo na dahan acam, gach mi an stú an sa hulla fer seach na deach an garama, agus inis, curry mi span bhuairst de fian gír an sa hulla ferriú. Ha úg sa hulla da inist, agus ha mi dógan cúmul san uair ar sáilibs gan bí mi gan ihe, ach Fáci mi fet na huichiad is hí mi sa bhatain cymryd a had. Seo sin an áhá, thug mi scobach ar na huian sa chidam inist, gus seo na dahin. Ha garam acam van na jercan garama, ha orange no car ruig van na puish gunyan, jerak van dabi jerak, buya van humeric, down van tea, agus Uanya, agus garam van dabi uanya. Cur san nach fíoch sibh hain le ruút an a haca bheith an taigh. Bhí go chomá jalavan sin na Uighean aca bheith chin. Benach in na Càisge, Gàidheal.